duhe Imana icubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Tugikure hasi tukizamura. Haleluya, 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 haleluya. Yemwe uyu munsi abakunzi bayo muhira nabi Ndondo TV1 tubahaye ikaze. Twaje muri iyi shusho kuko hari ibintu tugiye gukora bidasanzwe. Murabizi ko akenshi twibukiranye umuco wacu na mugenzi waje n'uwo murongo abamo. Niyo sije tugira, niyo content tugira. Uyu munsi ntitwagiye kure n'ubundi umuco wa Kinyamurenge wemerewe gusenga, wemerewe kuririmba, wemerewe kubyina. Uyu munsi twaje mu yindi shusho. Reka mugenzi wanjye basuhuze agira icyo abifuriza. Nza mbona akunda kwifuriza abantu ibintu kandi muza mubyizera. Agira nk'iyo mpano jewe tubana akwifuriza ikintu ucakira, numara kucakira tukubwira ikintu tugiye gukora. Kandi mwarakoze kudukurikirana mu biganiro bishitse twakoze, mwagize neza. Ngaho yegereza abantu ubwire ikintu bifuriza rero ushoboye. Muraho neza inshuti zacu, abakunzi bacu, abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, barumuna bacu, bakuru bacu, bantu bacu, abantu bose turavuze ngo yamwe turabasuhuje cyane mwebwe mwese aho muherereye. Tubabaza ngo ese mumeze gute? Twebwe ndango ko muratubona ukuntu tumeze neza. Twambaye amadress ga noneho mwari mutumenyereye ga mu bitenge. None twavuze tureka noneho gaduhindure gaturebe ko abantu nyine bakomeza kugubwa neza. Rero turabiyegereje cyane, twari tugize nk'iminsi kingahe tutaza, ariko uyu munsi twabonye ko ari ngombwa. Turavuga tureka uko byagenda kose tugomba kuza tukaganira n'abakunzi bacu. Rero mbifurije amahoro y'Imana, Amen, ubuntu bw'Imana, ibyiza byose, ibyiza Nyagasani atanga byose bibabeho. Turabakunda, turabatekereza umunsi ku wundi. Tango nuko ubuntu bw'Imana ukomeze ubane namwe, amahoro y'Imana akomeza aganze mu mitima yanyu. Uyu mwaka uzabahire, uzababere mwiza. Imana izabagororere imigisha n'iburyo n'ibumoso, yose ayihurize hamwe maze bibabeho mwese. Yego, turabakunda cyane. Noneho uyu munsi hari ibintu bibiri tugiye kwibandaho. Mwarabyumvishije byacicikanye nti harashira ukwezi, ni mu byumweru bino, ni muri uku kwezi kwa mbere. Dore twatangiye no kwa kabiri, twifurije ukwezi kwa kabiri kwiza, muzagire ihirwe mu kwezi kwa kabiri, Imana izabagenderere. Hanyuma muri uku kwezi kwa mbere gushize hari ibintu byabaye bibiri bisa niba nk'igitangaza mu Banyamurenge. Ikintu ca mbere ni uyu mubyeyi wafungishije umugabo wiwe bibiramo n'igare ryo kwitaba Imana. Abantu babimuvuzeho ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bakeka abandi wenda ari ukuri, twe ntituje kubivugaho cyane. Ikindi kintu ca kabiri ni kimwumvishe cy'uyu mugabo uherutse gufungirwa kwigisha mu nzu y'umugore utari iminsi 3. Baramushaka baramubura, naho yihishe mu nzu y'umuntu utari umugore we, y'undi mugore. Yihishe mu rundi rugo rw'undi muntu. Uwo ni drone. Tahatane na drone zamaze abantu iminsi 3. Umuntu ufite abana baramubura, umugore w'isezerano aramubura, aja ku mugore w'abana iminsi 3. Izo bintu bombi nizo tuje kuvugaho rero. Nitumara tubigenze nitumara ibyo bintu byose turavyerekanya Nyagasani wenyine. Agenda ataware, mugani wa ya ndirimbo izi bazaririmba bakavuga ngo ataware ataware mwambie Yesu ataware. Ijwi nawe jyaye nawe gizajya mari vandirimba. Kuna yingiye kuja mu mwuka ukudashobora kuririmba. Iyo ndirimbo turama tubwira Imana ngo itaware. None ibintu byacitse, ibintu byabaye ibindi. Abagore n'abagabo hano ibintu byacitse. Ko muri yumvira mwebwe mwese ari abagore, ari abagabo. Mvaga ko iyo drone yafatiwe mu nzu y'abandi. Twamwise drone kuko drone nizo zihamuye ubwoko. Nizo zihamuye. Uwo ngo urumva atahamuye abantu. Uko ndio uzamubona bama bamukwepa. Iminsi 3 mu rugo rw'abandi. Umuntu ufite abana bafite ubwenge bakamubura bagatangira kwibaza ate se mama papa yagiye.
reba nk'imfura yawe ntavuze mu izina imaze guca ubwenge akabona umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ise ntiyabasezeye ngo agiye mu kazi yasohotse gusa amara akakora ati se mama yarabasezega ngo agiye mu kazi ariko uzi kuvuga ngo umubyeyi arasohotse mu nzara abasezeye ngo agiye mu kazi umunsi wa mbere murategereje umunsi wa kabiri murategereje uwa gatatu umuntu ataza atagiye Masayina atagiye i Rwanda ari Nairobi ariko noneho uwo mugore nawe uwo mugore ateye ubwoba sinamutinzeho cyane k'umugabo aje umugore nawe namutinze ariko nawe reka tumureke mugore nawe aregetse umugore mugabo niwe ujya mugasinzira iminsi itatu yewe ko muza mwiba umunsi umwe mugataha kandi twamaze iminsi itatu birashize mama hari ikintu nje nabashije kumenya umuntu wese uba mu nzira zihisha amenyekana na parance ye gusa unamureba nkuki mu maso gusa uzamumumenya niba ari umuturanyi wawe uzumenya batakubwiye ukaba uko biri kose uyu muntu aba mu nzira zawe kubera nyine ukuntu uhaye umubona kandi gabe nto muntu azamagira inzira gusa z'iminyorogoto nimwe mugira inzira zigororotse abantu bagororoke umugororoke jewe ga ikindi kanoneho bana uwo mugore ariko wa mubyeyi umuntu yo kwama bikundi muntu iminsi itatu agasinzira nawe ugasinzira ukarya akagaburira abana uzi ko nawe agambo nuko amaze ati mama we ni nani kumenya ko ari yango wenda wasangaga hari n'ukuntu Imana yamugiriye neza wenda akaba ari nko mu nzu isa n'itubutse twebwega muri zacu tuzinyegamo inzu zo muri Kenya zose zirangana ufite inzu nini n'ibyumba bibiri nyine iyo niyo mvuze noneho ngo wasanga yari amamuzana amubika mu kabati ko bwida icyumba ku buryo abantu batakaza yashaka n'icyo cyumba ntagikingure akamamugumisha mwo gusanga akazamusanga akaguma kabika ariko none ntavuye mwo wanditse amugabo arabaye inzo turavuga duseka ariko twe byaratubaje binadutera n'ubwoba birababaje n'ukuri n'ubwoba n'uyu mama nawe uherutse gufungisha umugabo biviramo intandaro y'urupfu rw'umugabo yeme urupfu ruza ruca mu mwanzi urupfu ntiruza ruca mu mukunzi iyo umuntu ari umugore w'umuntu aba ari umukunzi we kandi noneho na Bibiliya imwita urubavu ibaze ngo urupfu ruciye mu rubavu rwa mugenzi wawe aho hakagombye guca amakiriro niho haciye urupfu uyu nawe yakoze igitangaza nubwo tutazi ngo byagenze gute umugabo nubona arakunaniye uzofata abana bawe n'ubundi baracari mu muryango ubanze uje kubarerera ahandi numara kubarera wabareze neza uzagaruke cyangwa se nubona ibintu byakomeje kugorana hari n'ukuntu ubwira hari n'ukuntu wabikora ibintu byakomeje kugorana ukama umwicaza ukamubwira mu buryo bwo koroherana ubu nyine abantu nibatabigenzura neza ngo babikosore babishyire ku murongo abantu baricana nta nubwo ari uyu wenyine n'abandi barabikora ariko nimubona zagoranye ibintu byakomeje kugorana uzaza wicaraniza uwanyu mu baransinga ibintu mbese uragenda cyangwa njyewe nkubise kandi mu mahoro kandi akanakubwira ngo pana ngo gusabane imbabazi ngo birangire kuko wabona umuvuduko afite adafite guhinduka wicaje dukingira aho ngaho wicaje umuryango wenda ntiwagira icyo ubikoraho cyangwa ugira icyo ubikoraho umuntu wawe ntiyahinduka rero niba wabona ko ari akageso ke kamubase mubwira ati mu mahoro ngiye kukorera abana n'abawe ariko reka tube dutandukanyeho tube dusinzire ukwezi nawe usinzire ukundi kwezi tutarangije gukubitana bene wacu ugahari ukuntu imico yacu iteye uko usanga abafite bene ibi bibazo ari bo benshi uri kumva ariko ukamusanga ubwoko bwacu rero ni nk'umuco wacu ukamusanga umuntu yahishiriye ibintu akabiryamaho kuvuga ngo uzavuge icyo kintu biba bigeze biba bifite aho bikugeze
nimubona ibintu bikomeje kugorana uwo muntu ni intwarikazi. Umuntu wihanganira uwo muntu agapfutika, kandi hari igihe kenshi usanga n'abana batazi ico kintu umugore nyina bamwe akihangana akarera abana, yamara kubona abana barakuze bagiye mu zabongo akabona kubwira abana bati zonza kubaramutsa akamagenda akamara umwaka ku mwana nawe yagiye kuruhuka umwaka ku mukobwa akamagenda akabona naje kukurerera agasiga umugabo ababonye aje kuruhukira. ariko uwo mugore ngiye ndamushima nyerego kuvuga ni byiza, kandi mu gihe wabona kuvuga biri buza n'umutekano mukeyi ceceka niba ufite umutima wo kwihangana bize bigira iherezo. Wihangana kandi na wa mugabo kwihanganira mu ntuze nayo umaje umugabo udakora ariko uzi kuvuga ko kwihangana atankubita tanzaniraho undi mugore wenda nk'uyu nguyu tuzi warangije bamushinjaga ngo ntiyakoraga ngo yabaga mu masengesho mureka agatarama namara akabwira umuryango ngo nibamfashe umuryango wananiwe akabwira iwacu nawo mama ntiyorya ngo nyine ubwizaga gutyo ngo ubaye intwari namara nkamwihanganira agasenga kugeza aho nyina hindutse atahinduka karera abana banje ubikoze gutyo ubaye intwari. Rero uyu nguyu nawe yabikoze gutya kubera kutagira kwihangana muri we, ariko iyo agira kwihangana akabihamagarira umuryango akabitegura nk'uko yateguye nyine kujana umugabo akabibabwira umuryango umwe wananirwa akaja mu wundi, aho ngaho sinkeka ko imiryango yombi yari kunanirwa kumurera ariko nyine biza biterwa no kwihangana k'umuntu aba afite muri we. Iyo ufite kwihangana urihangana nubwo waba uri mu bigeragezo ukazabisohokamo amahoro, kandi kugira bazavuga ngo ntakitagira iherezo siko zavuga, kandi ngo wihanganye azagira ute azanesha. Buriya iyo wihangana ikintu cyose uko caba kiri kose uzunesha, zanga bizakunda uzugera ku ntsinzi yacu ukanesha. Hari ijambo nategereye ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ejo bari ahantu ngo gusenga, nyine hari agaseremoni bakoze ko gusenga, maze avuga ko kungu utazatangazwa n'ukuntu abantu babiri umwe babiri apana wa gatatu bananirwa kubana, abantu babiri iyo umuntu yabaye gito nimba inti ngo babaye gito ngo bikunde umwe yabaye gito ndaza yihangana, kandi umugore w'intwarikazi aho ava akaje arangwa no kwihangana. Udafite kwihangana uracari iminsi y'umugore, uracari iminsi aho ubwo tigoreka guhura n'ibibazo tigoreka. None se inama twabagira ni iyihe? Jewe kambwiraga n'abagabo inama, aba bagabo nabo hari abagore babananiye, ibyo urabizi cyane, kandi uko hari abagabo bacicikanya ibintu kwa kwihangana kwacu nyine kwa kuvuga ati reka narakunze reka nihanganire ingaruka zose zazihanganira, ariko aho kuvuga kandi ngugere ahantu ho gufata umwanzuro ukomeye k'uyu warabibaye nubona umugore yakugoye uzoza n'undi babe babiri kurumva cyagiraga sinzemera ahubwo zogusiga ugumye ko ndakubwira nawe ndabizi n'umugore azamuza ko turagira abagabo inama kubera ko niba babiri uri kumva niba babiri bazoza baharaniraga bombi kwitwararika neza kuri wa mugabo. Ariko no mu muco wacu gushaka abagore babiri biremewe nta kibazo, biremewe bakera barabashakaga gusa nyine Kristo amaze kuza mu banyamurenge bazobona ko bacaguye bakagenda bacagura ukamusanga umugore yataye abana ngo yacaguye umukuru, ariko mbere bari babagira ahubwo bakubwira ngo ubunanirwe urugo ubu bazana bo mbuka batunga umwe yo kubaha undi akarebera kuri mugenzi we, kandi bazama bagira nka kujya kw'amarushanwa bose bakama baje ku murongo, kandi munabyare ganda igihugu cyacu ntikitworoheye abantu ko barapfa buri munsi. Mugende mushake umugore nuzozona yakunyuzuye muzanire hundi, niba babiri bakunyuzuye zana wa gatatu. Umugore w'inti yo kunana n'umugore ushobore babiri ari kubashuka. Ariko mana yanje reka dusoze kino kiganiro dukora ikintu twabasezeranyije tugiye gusengera izo kategori zibiri. Iya mbere ni abagore badafite kwihangana, iya kabiri ni abagabo badafite kwihangana. Izo kate zombi umugabo ufite umugore wiwe ariko kumva ko agomba kumara gatatu mu nzu y'abandi
kandi afite umugore wiwe. Umugore nawe ananiwe kwihanganira umugabo akumva ko solution ari ukumujana muri polisi. Solution si iyo ngiyo, turacafite imiryango n'izi gutira imanza abanyamurenge cyane rwose. Nubona ibintu byagoranye hamagaza imiryango, ubwira imiryango ubabwira nti nagize iki kibazo n'iki n'iki n'iki, aho kuvuga ngo ufate imyanzuro ikakaye wenyine, kandi buriya umuntu yari gutekereza wenyine nyine uri wenyine. Ariko iyo wahamagaje abandi mugatekerereza hamwe, byanga byakunda, ndazi ko icyo muri gutekerereza byanga byakunda kizaja ku murongo kandi kigatungana. Rero reka dusengere iyi miryango yacu iri hano hanze, iri guhura n'agasha buri munsi, kandi cyane cyane noneho abantu bekezoza muri gushira ibitangaza kuri YouTube. Nyine turi mu guhiseza no mu yandi moko cyane rwose. Niba babaye nk'aka gatendo muhumbirwega, aho kugira ngo wenda ubundi bwoko uko hari abanyarwanda batari bazi ko umunyamurenge kwica umugore nakuye kwica umugabo. Ibyo bintu ntibari babizi. Hari abanyarwanda zatungwa no kumva ngo umunyamurenge yagize gutyo, ukuntu batuzi bazi ko turi nk'abanyesiraheli nawe. Ariko noneho abantu bose bamaze kubimenya, baze kumenya kandi kumenya ukuntu turi ubwoko bwiyubashye, batuziho kwihangana, batuziho gukunda Imana, batuziho ibintu byinshi. Mureke ibintu n'ibizoza biba, social media nayo ni nziza, ariko tugabaye kandi ibintu bibi nk'ibi apana kwamba usanga ucitse aha wese ndabona mu rwego rwo kubigira inama, apana kubizana mu rwego rwo gutukana. Hari abantu bazaza aho kugira inama ko hari amabatuka, ugasanga ko baratukana ngo uyu nguyu yarananiranye inguri. Mugira inama mu buryo bundi bwuyubashe, ku buryo batamenya ngo yanakoze iki cyane rwose. Rero tugiye kubasengera, dusengere aba bagore n'abagabo, ingo zongere Imana izishigikire, abantu bananiwe kwihangana Imana yongere baremere kwihangana cyane rwose. Abantu bagende bagere kwihangana, abantu bagende bakomere. Nimba ufite ikibazo kigeze mu miryango, nta kibazo kihaba cyonanira imiryango, sibyo? Kandi noneho hari ikintu ubwoko bwacu twarangwaga no kwihangana, tukarangwa no kubabarira. Umuntu niba gukoreye ikintu ukamumubabarira ku buryo na nyoko atamenya ngo umugabo yagize gutya, kuko ngo wenda tuvuge yaraye gatatu mu nzu y'abandi, ibaze nyirabukwe yarabimenye, sebukwe yarabimenye, ngaho ibaze nk'icyo kintu kugira ngo azongera agere mu muryango w'umugore wiwe yisanzuye. Yagize kera nk'ikintu cy'ipfunwe bitangaje. Yeme tugiye kubasenga, tugiye kubasabira ku Mana, mwongere mugire ingo zifite kwihangana, nta rugo rudafite ibibazo, nta rugo rudahura n'intambara, ariko mugerageze mwongere muzane Imana muri mwebwe mu muryango wanyu. Nari tegere Gitwaza aravuga ngo umugore cyangwa se umugabo famiye itaratoje abana igicaniro cyo gusenga hagati muri, tukavuga ngo uzotoza umwana gusengana, musengane umwana ari uko amaze gukura, cyage yazakugura ntazumva n'ibyo wavuga. Ariko niba warasengeye warigishije abana gusenga mukiri hasi, mukiri kumwe neza mu nzu, nako bakiri batoya mukabatoza gusenga, bazakura bazi icyo kintu, kandi umwana ntazogutungura, ntazambara ubusa ngo aca imbere yawe azovuga ati ikintu udatantiye kitigeze akimbonana na mama, kweki ngiye kugikora ngana gutya, azamakireka. Mutoza abana bakiri batoya, mubigishe gusenga, mubigishe kubaganiriza hagati muri mwe, abana ntibabashitse ku bavyeyi. Ngaho reka tubanze dusirimbe kanya gatoya. Gusa sinzi ko kino gisimba canzo kidadukubita koperayo. Mpaye. Nyabona. No kuri mpaye. Mana usura ingoma nawe. Nimba tugiye gusengera gusa ndakindi. Baziza nguma nawe. Baziza, nino dusengera ingo. Nino dusengera hano. Zose hamwe tuzisengera n'izacu. None se turasimba twicaye. Cyangwa duhaguruke.
nshimira kubana Mana usura ingo zose z'ubwoko bwacu aho ziherereye, abantu bafite ingo zihagaze mu manegeka wongere kandi uzireme. Shimna Yesu. Dusengere. Yesu ashimwe. Hanyuma rero reka dusenge, Imana ikomeze yitamurire mu ngo cyane mu bwoko bwacu, ahantu hose Imana ibane natwe, Imana iganze mu ngo, Imana igenderera abantu bose. Ngaho dusenge. Mana nkuru, Mana ishoboye byose, Mana uyu munsi wa none Mwami Yesu, aya masaha igicamunsi cy'uyu munsi wa none duciye bugufi imbere yawe muri aya masaha, dusabye imbabazi Mwami Yesu, wakoze byose muri iyi minsi turafise ngo tubabarire Mwami Imana yacu, warinze imiryango yacu, warinze ubwoko bwacu, turabanyabyaha Mwami Yesu, udukurikirana mu uko bwije n'uko bukeye, imbaraga zawe Mwami Yesu, turakwinginze ngo ubashe kubana natwe, utubabarire twese Mwami Yesu, muri byose ushishe imbere yawe Mana, ikintu tugiye aboneka tunganya imbere y'amaso yawe Mana, ushobora byose, akakanya uvuga Mana, tuje hano imbere y'amaso yawe Mwami wowe ufite ububasha mu kiganza cyawe, utameze nk'abantu, ingo Mwami Imana yacu, ukomeza ingo z'ubwoko bwacu urazizi Mwami Yesu, ni wowe wazi buri munyamurenge wese ahari, ugenda uzihishije Mwami Yesu, ugenda wishyira mu mugongo wawe wese, umusure Mwami Yesu, umugirire neza Mwami Imana yacu, Uwiteka Mana ikomeye, ni wowe Mana, ni wowe twiragije Mwami Yesu, Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana igira neza, winjire Mwami Yesu,
hariya hose mwami Mana yacu ubashe kubagirira neza, ugenderere ubashe kubahuza mwami Yesu, abagore n'abagabo mwami Mana yacu, ibibazo byabaye byinshi, ibibazo byabaye byinshi mwami Yesu, ariko icyo twinjiye bwawe nuko waza ukabasura ukabana nabo ukabiyereka mwami Mana yacu, ubwiza bwawe mwami Mana yacu, turagushimiye Mana, ushize umwongerera imbaraga Mana, umwongerera kwihangana, usubire rwabo wongere kandi ugira neza mwami Yesu, wibereke muri byose mwami Mana yacu, gendana nabo mwami Yesu, tera intambwe hamwe nabo mwami Mana yacu, imbaraga zawe Mana, abana bagiye mu bice bitandukanye ugarura abo bana babo Mana, usubire zose Mana zirize kwihangana muri iki gihe, wongere kandi uzikomere zitare Mana, basure Mana, ingo zacu zose, ingo z'abadukurikirana, ingo z'abazadukurikirana, uzisure Mana, ubwoko bwacu basure Mana, twarangwaga no kwihangana, wongere kandi uduhe kwihangana, twarangwaga no kwihangana kuko twese wongere kandi uturemere Mana, wongere kandi uturemere kwihangana, wongere kandi uturemere kurambana, wongere kandi uturemere Mana gushira hamwe, wongere kandi uturemere kumvikana, wongere kandi usure Yesu twifuza Mana, wabona byamucanze byamurenze, wongere abone ubutabazi bwawe Mana, tabara ubwoko bwacu Yesu, tabara ingo zacu mwami Yesu, ahantu hose habera hose Mana, bananiwe bafite ibigeragezo bitandukanye, tabare mu izina rya Yesu, ubutabazi bwawe bugendagende ku miryango yose, ubutabazi bwawe no gucungurwa kwawe Mana, ariko menshi mwami Mana yacu uyaduhera ubuntu, usabye makeya mwami Yesu, ariko ibyinshi byose mwami usibiduhera ubuntu Mana, ngaho bana natwe muri iki gicamunsi mu minsi ya none, mu izina rya Yesu, amen.